saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas, Kintepen Channel Tarpen, Adan 2 minutos kalpasan, di oras ng alas 6. Tamalum ti Huwebes, Pitsa 26, ti mabilang, iti bulan ti February taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control, ti Dennis Abelionara, hasta mo ti TV sa Tepen Channel 13, ni Jo Maria Bab. Numay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang, at angatang sumanglad, kita maraidayaw wapagtengan nyo. Babaan iti dahito'y a programa na paulwan, Samiweng Ayug, Dandaniw, Ilocandia. At i-agserbe, minagpahay kada kayo, Manong Lito, Alcantara, iso ti sinadaan namang Kevin, kin magpasangbay karang sinuratiyo, abon nagdilandaniw, anakay palaonan, ti mensahe karatit patigyo, iti biyag. Kin kastamutin lagi papagayam yung unayat, at umartarabay, ti dahito'y a programa. Mabalin mo at nidamin nyo, dagita, kumenyo ti live Facebook, ti DZTP Radio Tiradpas. Kita tingarod muna, panglukata sunata, ang mga iruknoy kada kay amin na pada-pada.
Dan siya minutos kalpasan oras ng alas 6. Imsakbay na papagayam hindi ibasa ti bulit ti Dandaniw hasta mo tin nagitukuminyo kinkablawyo ti live Facebook. Ikablawan tayo muna ang papagayam tayo na yata tumartarabay sila ito yung programa sa Samiweng Ayug kin Dandaniw ti Ilocandia ita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Ora, kang lunani ti sudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti dayto ya programa sa Samiweng Ayug ken Dandaniw ti Ilocandia. Kitatuyin dagiti nakapromo motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso ng installment, anya pa itururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makaiwarte motorsiklo yo, si Royce Root, Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ora, ken Abra. At dati agur ora yo 1,000 pesos, kada at dati makuyog na customer, ang makaiwarte motor na. No dati sa road studio tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak ti CP number 0927-6952-099. Ino kumontak ti via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo bumisita kayo ko dagiti nadakamat branch office ti Don Philip Marketing Corporation nung saan nyo libipatan may baga Tinagan Lito Alcantara Sales Manager. Ino'y bagayo nangugyo ti radyo ti Radpas kadagiti madanunan yung kakapintas kinaisem ababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maalay yung mutlang ti 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration ket requirements to valid ID ken may salang komikar. Napapagayam nakapromo si Suzuki Motor kinababa a down payment. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya doon ti motorsiklo na yung kailanin na original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamuton, dagiti saan pa yan nakaala, iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa 2014 in kaya lanin winiklem sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang dagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Napapagayam naimbag nga oras kin malimyo ti daytoy nga aldaw ti Huwebes medyo napudot ti aldaw kit nalamis mo pirabi napuskol pa lang ti ulap bumababa kadagiti kataltalunan so nasalimsam lata tagpatnag. Kita ito nga ron ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026?
February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today apos pay out ng dating programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos sa kita. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos ito amin ang pamilya na mawawang ng financial assistance. So napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinibilan ng program ng AKA. So dati AKA ako ay sa kabalbalo ng programa ng DSWD and dito ako at dito sa bali na mabalik makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Dan sa 18 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ikablawan tayo nga roda pagayam, Mian Kayabyab, Camille Kakuskos, Reynalyn Garcia, Rosalyn Garcia, Roma Mitokero, ni Reyna Kea Olevar, kini Marnie Kabagbag, si Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo ting Angeline Bungulan, ti Barangay Danara, Santiago, Ilocandia. Pablawan tayo mo na pagayam, Renanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Roby Cabanilla, Ilami Ayunayon, Marisol Akuykoy Bagani, RG Adir, Ken Madil, Tibanis, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocandia. Hasta mo ito karapagayam, John Davis, Bergonia, Santa Maria, Jen Aquino, ni Susan Ramos Aquino, ni Sara Senricania, Oliver Pinto, Kinwaway, Gallardo, si Ron Philip, Bantay, Barans, Bantay, Iloco, Sora. Pastabot karapagayam, Lisa Lintuso, ni Rica Tugadlo, Crystal Sorin, Serna Jerome Kayabyab, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation,
Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Engastamutin kin May Lina Villa, Robert Rigunay, Jerome Rilera, Patricia Ma Motor, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Pastamutin nakablawan tayo na pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Irenio Cabangcala ni Chito Barchita, Hilario Cabangcala di Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocos. Ablawan tayo pa na pagayam, Rolando Gamuso in family, si Bagar, Candon City, ni Rogery Rodriguez in family, si San Isidro, Candon City. Kastamutin kanapagayam, Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Johanna Romero, Nidia Romero, si Sexdos General Marcandas, Rodeo Galimuyo, Dilocosora. Ablawan tayo mo sa pagayam, Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora, Agnes Obrero, si Talub, Bantay, Ilocosora, Linda Ontaril, si Ontara, Yariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutin karapagayam, Anita Labayog, Dinwandas Monsing Arsiaga, si Bigbiga Sudipon La Union. Pablawan tayo mo ni Alex Manao, Gin family, si Sapang Galimuyo Dilcosoro, ni Pastorano in family, si Rubio Galimuyo Dilcosoro, ken Rebecca Dagse in family, si Kalungbuyan Galimuyo Ilocosora. Pablawan tayo mo sa pagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, si Barangay Patpata, Sikin, Candon City, ni Camille Gasatan, si Paypayad, Candon City, Astamutin, Karapagayam, Del Magani, Gabwat, in family, si Pariok Flores, Candon City, Edna Galon, in family, si Pariok Sikin, Candon City, ken Daniel Galcon, si Kalawaan, Candon City. Kablawan tayo mo sa pagayam, Edna Tolentino, Tisilag, Santa Maria, Ilocosora, Erlinda Inorelia, si Arnap, Salcedo, Ilocosora, Reyes Ulburo, si Capurao, Santiago, Ilocosora, Enedenos, Monte, Tubidan, si La Trinidad, Benguet. Pablawan tayo pa na pagayam, Vilma Sullivan in family, John Sullivan in family, di Mabilig, Sigay, Ilocosora. Astamutin kada Mr. and Mrs. Pablo Salit Bautista in family, Epe Bautista in family, di Barangay Barrientos, Luna, La Union. Astamutin Jericho Lucero, si Quirino Tagudin, Ilocosora, Kinemina Islade, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo sa pagayam, Batot Las Igan Dawasin, Jaime Francia, Romil Francia, Jefferson Nirelia, Domi Nirelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Ganad, de Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosora. Astamutin ken Norme Batingan, Mayan Batingan, ni Rio Batingan, ti Barangay, di Guzman Mabini, Pangasinan, ken kastamutin ken Merlin Uma, in family Samang Norte, Bolinaw, Pangasinan. Unamo si Justin Rabe. Pakablaw dito Santa Lucia po. Ngayon kablawang kayo dito Santa Lucia, Kangrunan, kin Justin Rabe na imbag nga oras kin malemo, pagayam Justin Rabe. Kablawan tayo pa ni Duna Bungan.
Disi mi Orbos, Yamay Kamaymay, Lucil Larguas, Litumbaga, Kene Maricel, Labungan, si Barangay Kulayu, Bani, Pangasinan. Unamot ni Leor Concepcion. Good evening, sir. Kablawan man ni Boss Cabo. Nagdengdengog, sir. Thank you, sir. Nagkapurita kin Leor Concepcion na imbag ng oras. Kin malam mo pagayam Leor Concepcion. Kita tingarod tumuna Dandaniw. Nantay basa na paulwan puso no gayat kamanen. Dandaniw dahil nga nagkapo kini pagayam Nurabil Batalya, Iloca, Palomino City, Pangasinan. Agtalnaka puso dawate kag tutor ka iti panagpitik mo agtanang aganad ka di ka pasulisog agpaliw ka nga umuna kinatanok ni ayat ang mga iayo kinka lagi pom itinaminsan inka nagsagaba ot kinsam kinlidda ang anakana pait ni gasat inkay sinang sangitan parparaw paw wakari adi mapagtalkan sa diwa pa'y tasugat di pa yan aglunet silinak ammo alaylo anapnuan ni Tiulpit di mo kunaan nanapunasan nila dingit likli kamitan tagdiddo titipait niyayat saan narabrabak nga klonen ano mauma ka ingkamuton ni belang likli kamot mangpasakit tirit na kinakam tapnuwawan pakasidiram aldaw adumteng puso nagayat ka manin paniknikam kinatak ng sudi kararwa pagtalkam kay kadedi maging kukuna karayo wakasinawan amang ipatugkin ka kinataom manakabuklam tulay ka ti Dandaniw na paulwan puso no agayat ka manen nagapo kin Nurabil Batalya Iloca, Palomino City, Pangasinan. Kita tingarod ti Maysa Sunata amay pakuyog ti Dandaniw ti Pagayam Nurabil Batalya Iloca, Palomino City, Pangasinan.
kasanu apatien ka nga ay ayaten na di mo met iparik na ken ipakita nga ay ayaten na umanay kediken ka tanalanay ngay kikita umanay kediken kang isen mo kaniyak tas panang iparik na lupon mo nga gay ayat ka lulukang tapusong agumaw kawawa luagay ka mangipeksa ipakitang iparik ng tapnon patyan ka lupas-pasig lang insenyas inikigma panagdaton mo kanya jakpatien anapot nung taayat sa pula patien no sa wen mapatpatyan na lupod nung agay ayat ka lulukang tapusong agumaw gawawa luag bayin ka mangipeksa ipagkitang iparik ng tapnon patyen ka lupas-pasig lang insenyas inikigma panagdaton mo kanya
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa nga pulukit siya minutos,
kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo ruri pagayam Anita Labayog manariman mo nga guybuya ti live Facebook ti programa Samiweng Ayug ken Dandaniw ti Ilocandia. Hasta mo ito yung legend Alcantara. Guybuya mo ti live Facebook ti DCTV Radio Tiradpas. Gabaon ti programa Samiweng Ayug ken Dandaniw ti Ilocandia. Kumusta ni siyang? Hasta mo tablawan tayo na pagayam Rogelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosoran, Arnold Dueling and family, Tidasa Narbacan Ilocosoran, Espiritu Salvador and family, Ikabarwan Santa Maria Ilocosoran, and Florencio Soliva and family, Tapatot San Esteban Ilocosoran. Manani Lower Concepcion Kanayon Nagdengdengag Sir, di programa Yamanaka. Kastamutan Grapagayam Glenderas and family, Ibang Bangar Burgos Ilocosoran, Alci Ancheta and family, Ibang Layan Narbacan Ilocosoran, Anthony Lueling and family, Tabur Narbacan Ilocosoran, Kinisani Calderon and family, Kinarayan Narbacan Ilocosoran. Kastamot kablawan tayo pa sa pagayam Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Tilangqua, San Emilio, Ilocosoran, Kenny Kirby Villaros, Ken Matubwe, San Emilio, Ilocosoran. Good evening, tatang kablawan man ni Siyaon. Nagkapuray takin legend Alcantara. Hello Siyaon, magandang gabi. Mamaya pakinggan mong tula ng mama mo. Ngayon, ha? Siyang susunod. Kastamo ito nakablawan si Ula Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family Tinalasin, Santiago, Ilocosoran. Kablawan tayo mo ni Johnny Kawat. Kunana rito, good evening po. Kastamo ito yung magandang gabi sa iyong panakikinig. Kastamot kablawan tayo pa ni Fredalyn Ortiza, Tilagtutuan, Kataran, Cagayan, ni Marlo Nagbayani, Rodrigo, Tikulaw, Claveria, Cagayan. Kitagtingro din tayo basa, Dandaniw. Ana Paulwan, Uraw, Kadaratan, Nagapo, ken Legend, Angel, Alcantara de Leon. Yan, Tipulo City. Uraw, Kadaratan, nakabinsa-binsaan, ayat na tikanuman, binto malipatan, dito yan ay pasngay, tiray aw kinkayaw, nagbukaran lailo ti aglawlaw, bim malitok, asinamar asaksi, pinapudno ngayan na yatta. Uray kaano, sa kabalan ngay waksi, iti pintas king ngayid na anasude, isot nakariknak, awan pumada ragsak, arim mo sing kadalman, apasit tuy puso kin kararwak. Ngintijak pagarupen na dinuklos, pinarungsot na bagyo ng rakrak, sikarikin na pudno ngayat, tatibilig na rangga sa kalman, inyadayunakan dito'y arpada. Naulpit lagi di parswa anang itupak, sirungsot na sikinak pada grubwat, ngumay ditayan mo a paraiso,
Naawat ko ti dama gabistayan, panakakiltay mo tun ti biyag ko, asin di nakagaya mon dito yarpad ko. Apay asikapay lang tinapili na, dagiti naranggas nagulig baparswa, iti baet kinaimbag mo kinaasi, kinabalanda nga ramidon kinka, kasakno pay nga ruditan ti binukulta, nga rapap iti puraw kadaratan, nga nakaindayunan tarnaw tiyan na yata. Wen nawanin daging nangayed da darek-dek, nga itin tumay sangal daw asango ti altaran, agkaasmang tak ti matang ti Diyos sapo, agsipod kaitan, sinminakan nuwayat ko. Lupay kasta, iturak dagitoy asam, mangnamnamak nagkitan sa tupay lang, sa jadisongin sa gana tinamarswa, tapno maliwliwan to, bangunan ti templo, ising kalot tayan na yata, anikanuman, bento marakrak, ken madadaw, ken manasalas. Turay ka ti Dandaniw, anapaulwan, uraw adaratan, anagapo ken legend Angel Alcantara de Leon, Antipulo City. Kita tuimot nga rod ti may sa sunata, may pakuyog ti Dandaniw na. Atong natawang tinaglabas, masikatin na kinay-ayat. Sikalaang ti pagduyusan daytoy rikna. Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y mata. Wengkod nung asikalang tinak ay ayatun. Ilaksik ti adung asulisog, napudnukin ka daytoy puso. Uray iti labus ti adung panugot. Among asiksikalang tinak ay ayatun. Tiyo na dagi jay at tawtawan, among asikalaan. Tunggal rabi ikar kararag kutyapu ijay ngato, nga sikawan sa baliti kagasat ko. Sikamot lang tinang puno kaday
Iti panang irogi kadagito nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kat kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agtasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat namin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakat kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilik mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga orean niya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain na sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa unlado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Tayo, ang kanain ng ipagpagang ito'y siguro distrito, at least hanating kababayan na po. Anda payo 4 minutos pasangwanan ti oras nga alas 7. Una ni Legion Alcantara, pagrit din tatang si Ilayla Mi Ayug, watching from Antipolo City din. May naimbag nga oras kin rabiw amin dita, Antipolo City, kang runan kin Legion Alcantara kin Ilayla Mi Ayug, kin Shaun, kin Jeremy De Leon. Basta kayo dito Antipolo City. Kunamo ti Brenda Lopez Ariula, naimbag rabim ko yalito, kastamot king kapagayam, naimbag ga oras king kanitom, idayto ngin ka, parabuibuya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Kastamoten kunan ni Johnny Gawat, good evening po. Naimbag din na rabim.
Kablawan tayo mo ti pagayam. Luri Bayeng Ibya ti Santa Maria, Ilocosora. Ni Mansel Sibiliano Takadina, Tinambrangan, Kabugaw, Ilocosora. Kastamutin Gilipagayam, Renato Ting Orden, Ben Databor, Selen Rivera, Tortigan, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora. Ni Wendel Urita, ti Magsingal, Ilocosora. Edgar Marquez, ti Bukay Abra, ni Abi Kitasol, ni Joshua Kitasol, ti Kawayan, ni Ilocosora. Astamutin, Grapagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, ti Barangay Lintik, Banayuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Ligaspi, Kalimuyo, Ilocosora. Kablawan tayo pa na pagayam, Mr. Sumaue, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Malcedo, Ilocosora. Astabutin Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City, Ilocosora. Kablawan tayo pa na pagayam, Siri Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Bilal Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gaboy in family, Kenny Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosor, Kenny Divina Rosendo in family, ti Barangay Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosor. Kablawan tayo pa na pagayam, Perlita Mika Ironelia, Idita Mansano, ti Kaliwakeo, Salcedo, Ilocosora. Astamutin kinanakasan ti Butubot, Balawan, La Union, ti Sali Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, ti Marta Sabado, Cassandra, Antonio Cruz, ti Ginaburan, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ti Poblasyon Bilabisosa Abra, ti Carmela Bilandres, ti Piliganabra, Anali Asuncion, ti Bangod Abra, Lorena Divina, ti Bolasiwan, Santa Maria, Ilocosor, Kenny Miriam Braceros, ti Pakang Santa Maria, Ilocosor. Kablawan tayo pa na pagayam, Fatima Valdez, Eben Valdez, Mirly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado, Roy Santol, La Union. Astamot ng Albert Rapada, Offering Requepo, Mr. and Mrs. Leonor Ganaban and family, si Barangay Patpata Siken, Pandon City. Ablawan tayo pa ni Warlita Pascua Cortez, si Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni Marisa Rubia, si Kalitong, Borgos, Ilocosora, si ni John Rogodo, si Bubuga, Santa Cruz, Ilocosora. Kastamot na kablawan tayo ulit iti amin, nakasoldaduan, ita 24 IB, Bubuga, Santa Cruz, Ilocosora. Narimanda mo at mabindingog, si programa sa Samiweng Ayug, in Dandaniw, Ilocandia, kastamot na karagiti amin, nakapulisan, itanay, ili ti Galimuyo, Ilocosor, nayad damot, at martarabay ti daytoy a programa sa Samiweng Ayug, Dandaniw, Ilocandia. Kablawan tayo pa na Arnel Garcia, Joby Garcia, Era Garcia, Isabuanan, Santa Lucia, Ilocosoran, ni Wilson Calindas,
Pilipinas di Gary Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galo, Tin Family, di Barangay Bagani Gabora, Andon City. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilarabra, Ligato Reyes sa Tokepa, Loba Abra, Madeline Monse sa Tamak Villavisosa Abra. Astapay kay Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Burita kay Barangay Water Santa Maria, Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Sira Tulia, Charlotte Aglusolo, Solebar Kodjama, Tin Family, di Makawayan, Borgos, Ilocosora. Astapay kay Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and Family, Fredemar Combas, Rachel Beleno Combas, Candida Combas, di Barangay Gayaman Luba, Abra. Astamot kay Pagayam, Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, si Patar Agno Pangasinan, ni Lailani Rivera, si Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Angel Alpero Manariman mo na buibuya ti live Facebook ti programa Samiweng Ayug ken Dandaniw ti Ilocandia. Naimbag nga oras ken Rabim Angelo Alpero. Kita tingaron ti pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City.
April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Dan siyam minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo mo ni Miriam Lagrana, manariman mo nagbibuya, ni live Facebook ti programa, Samiweng Ayug, Dandaniw, Ilocandia. Dan nakita dyan messenger. Hindi ako ma-open. Hindi ko na ito litrato na. Kablawan tayo lakta ni Glenn Biras. Da kumina sa dyan messenger, ang tayo mabasa, papagayam. Naimbag nga oras kin rabing pagayam Linberas. Kita atuyin dagiti branded na motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso installment anya pa ito ray nyo kagayam umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarte motorsiklo yo si Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch na Bakan Bantay, Santo Domingo, ken Ilocandia, ken Abra. At dati agur oray 1,000 pesos, at dati makuyog na customer na makaiwarte motor na. No dati sa lutsud nyo tumawag, si Daitoy a cellphone number 0927-6952-099. When no kumontak ti Via Messenger, dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo para kita nadakama sa branch office ng Philip Marketing Corporation kung saan nyo alipipatan ng Bagatinagan, dito Alcantara, Sales Manager. Dino'y bagayo ng igyo tiradyo tiradpas para kita madanunan nyo kakapintas na isim mababalasang sa opisina ng Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maala yung mutlang si 1,000 pesos no makaiwarte customer sa motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako ni Kara. Nakapromote Suzuki Motor, sinababa a down payment. Don Philip Marketing Tagur Oray, kada kayo. Dagitay mo't nakabayon ti motorsiklo da yung kailanin dagitay original ORCR ti motoryo. Ito opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo tin gagizaan pa yung nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 agpababa 2014 in kayalanin winiklem sa jay opisina sa LTO District, Candon City. Itogot yung dagitay. Xerox copy original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Ikablawan tayo roda, Mr. and Mrs. Danilo Losi Galieso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominic Alcantara Jr. and family, Meleniego and family, Chopilo Balvin and family, Lito Balvin, Berilio Balvin and family, Dennis Aguilar, Bobet Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family,
kin Ruben Kodjama tin family ti barangay Alangigan si kin Kandon City. Kablawan tayo mo ti Susan Galutan ti Bagani Kampo Kandon City, ni Nina Jose ti Katirman Kandon City, Eric Saldua ti Kamaraw, Narbakan ni Lukosor kin Lari Akisay, Tambulugan Narbakan ni Lukosor. Astamutin kini Pagayam, Victor Abaya ti Kamanggan, Santa Cruz ti Lukosoran, Dayan Cortado ti Kalawan, Kandon City, Miria Palya ti Lubong, Santa Lucia, Ilocandia. Astamutin kada Mr. and Mrs. Benny Violeta Alcantara and family, si Ansad San Esteban, Ilocandia, Gina Linmina, si Kabkaburaw, Burgos, Ilocandia. Astamutin nakablawan tayo, ng Elisabon Selection and family, si Kabarwan San Emilio, Ilocandia, ni Marie Valdez ti Patak, Burgos, Ilocandia, hasta kin Dennis Madriaga ti Bango Dabra, Agosto Mico Aliurina ti Suyo, Ilocandia, kin Angel Arcina, Tabur Narbacan, Ilocandia. Hasta mutin kada Mr. and Mrs. Jeffrey Lisa Gambito and family, Arling Galon and family, si Barangay Waigdaya, Kandon City, kasama si Mr. and Mrs. G.R. Mayla Garnasi Gawat and family, si Katirman, Kandon City. Kablawan Taypay ni Angki Malano, si Bangar La Union, ni Lilia Dagno, si Kasilagan, Barnayuyo, Lucotoron, ni Sally Kodjamat, si Santa Cruz, si Lucotoron. Astapay ni Lini Ramirez, si Madarang Salcedo, Ilocandia, ni Rina Marca, si Marin Salcedo, Ilocandia, Marcial Bravo, si Santiburcio, Salcedo, Ilocandia, Astamot, si Pagayam, Mercy Gabor, Ira Crisanto, Erickson Kines, Manuela Kines, si Barangay San Nicolas, Kandon City. Itating argumenti basa ti Dandaniw, ana Paulwan, Flordalisa, Malagit Munton, Malipatan na. Anagkapo kilarte Milito, Pablito, Alcantara, Talagigan, Sikin, Kandon City, Ilocandia. Flordalisa, Malagit Munton, Malipatan na. Tawangkan na talukate kamasirmatak. Umadakan to kanayon nakasarsaritak. Salda tibiyag, naynay yamanasantak. Flordalisa, nupay adda para kay kawak. From suwakan to wakas narimat tabaggak. Bagnos ti dana, tampok ni ragsak. Amang liliwa tuy puso amarsak. Dumting man sam, sabungkat tuy ragsak. Tabuligam mayat tuy biyag may naig tu kanyak. Tuy puso ka pinadangsak, talaylom masinagabak. Namatiak nga dapay, nabatbati adungom kanyak. Flordalisa, lipating ka, iwaksi kay tikunak. Ngun taladawam ka na yun na mabuyak. Numay pangagal daw naglabas kanyak. Jakun masarkadan, panagarubos tilulwak. Wen lagipim tulang, agsagsagaba aritnak. Lupay tapusom mawanton kay mulingak.
Nung tinagip ko, dam ka makipasitak. Ano sa kinagulib, ingka kanya kinsupapak. When Flor de Lisa, nukunam jaktun matimod sa timot mo. Nukunam jaktun malingag sa unoy mo. Mangigaklat ta tunggal sang bayan nak sa ibot ko. Itiyo yung mimayawawan na dardarit-dep ko. When nukunam nagbuka rin dahil di akan ito. Nukunam napunason pagol ng palay mo. Kung saan tadarimat ta nagmanto. At dagarin saod, asam to'y barukong ko. Numaybuang sinay tunggal malagip ka. Sumamay tarumpingay akarit tirik na. Awanin narsakon, parmatanin amnama. Ikas kanyak, adak sanggasat ingka inulila. Flor de Lisa narigat, mamalubo sa gayo sa lulwa. Tiagdalyasat gana, mangunor na palabas ta. Nasaysayat lakuman, aragsap kuksam na nakana. Sapno maminpinsan, Agustin nak marikna. Tulay sa Dandaniw na pauwan, Flor de Lisa malagip munton malipatan na. Naggapo kinartimilito pagdito Alcantara. Kanlangigan sikin kandun site, Ilocosor. Itad tingorot ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dandaniw na. Sarak tentukan iti sa dinuman alugan ket iputno tuken ka di ay ayatek ket siksika agamakak kamangibaga kuken ka ngem nudungteng tut aldaw nga panagsarap na ayat ko ibarik na ken ka kastoy nga tati agayan malmal dayak to adayo ka agsarak tentukan ikan agayen ngem nalag labes pay di ayatku saan kumamapay no agsarak tentukan kastoy nga tati agayan nu agsarak tentukan
kumaamapaan no ang sarap ng tupay tuy ayat ko sa kumaamapaan no ang sarap ng tupay. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng Belgian si Balbalayda di daduman sa akin yun pa masapol daw umalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute at takto para dito calamity victims so Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow!
The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Addan 28 minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo ruda pagayam, Durante Gramay ti Santo Tomas Candon City, Nilia Gawat ti Silgawat, Lawrence Gawat Katirman Candon City. Pastamutin ka na Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Gregorio Abalos and family, Miss Edna Escobar and family, and Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, sa Barangay Sabangan, Kingan, Burgos, Ilocandia. Hasta mo ito nakablawan tayo na bagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Dison de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pinipin Santa Cruz, Ilocandia. Hasta mo ito nakapagayam, Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal de Barangay, Lasog Santa Cruz, Ilocandia, Kene Brenda Riula, de Barakbak, Tagudin, Ilocandia. Kablawan tayo mo na pagayam, Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barroga, Dani de Rosario, Miriam Corbito, John Balucanag, Kinisansan Sumakiab, si Claudine Nestora, Edviday Galimuyod, Ilocandia. Hasta pa kin Matiri sa Gaboy, Dan Arbor Tangad, Lucila Ilgamo, Sang Reclusado, sa Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocandia. Kablawan tayo mo ni Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Ate Passion, ni Cisalin, ni Barangay Captain Mrs. Robin Mamaklay, ni San Roque, Santiago, Ilocandia. Ang kastamutin karapagayam, Cesar Gakutan, Julita Gakutan, ang Gakutan family, ni Barangay San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo ni pagayam, Alfonso Rayray, nariman mo na Guibuya, si live Facebook, si GCTV, Radio Tiradpas. Kablawan tayo mo ni Beth Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Flordelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melida Piawen, Clarita Domingo, Tisitio Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocandia. Kastamutin, Tinwili Romero, Silaglawan, Santo Domingo, Ilocandia. Mr. and Miss Berelio Fredelina Domingo in family, Mr. and Miss Benjamin Brenda Rante in family, and Mr. and Mrs. Elio Marquez Domingo in family, sa Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocandia. Maglawan tayo pa ni Jubilin Gawat Salon, Adelina Bugasto, sa Barangay Darapida, Candon City, ni Filomeno Gacosan, Isberga Gacosan, sa Barangay Danar, Santiago, Ilocandia. Hasta mo ting Edwin na Sorendisera, ni Bangod Abra, ni Tismina at Kaburaw, Burgos, Ilocandia. Hasta kin Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, si Babayuan, Santa Cruz, Ilocandia. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospi, Larry Ababa, ti Pidpid, Santa Cruz, Ilocandia. Ni Mark Anthony Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City, Dexter Galvita, Duga, ti Pao, Norte, Santa Lucia, Ilocandia.
Astao tin Bernardita, Libaton, Tibugnay, Candon City, Tinijanismi, Ragunton, Latika, Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Ablawan tayo pa ni Cesar Vallejo and family. Ni Vincent Diego Sr. and family, ni Ryan Vallejo and family, Kalangigan City, Candon City. Kablawan tayo pa na pagayam Indri Navarrete, Maria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenny Navarrete, Nadia Mures, Gerardo Canton, Maria Canton, Provincio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, si Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Hasta mo ko na pagayam April Adelio, Mirigo Adelio, Rodrigo Adelio, Milenio Rubang, Elsie Rubang, si Barangay Amgid, Andon City. Paglawan tayo mo ni Rolly Gabaldon, Laperte, Binaminandaya, si Barangay Baringkukurong, Suyul, Kusoran. Hasta kay Richard Chaan, Ursadan, Suyul, Kusoran, ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayon, Sendores Ramirez, ni Barangay Mabilib, Sigay, Lucosor. Hasta pa kay Mila ni Kabamban Marsan, del Benganadin de Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Hasta pa kay Barangay Captain, Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankel Mirolcho, Pilo Baguyo, Narciso Abasa, Mr. Maher Kinjani Tekwa, ni Bangar Respan Radio Group, Bangar La Union. Kablawan tayo pa ni Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Robin Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog, ni Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo tin kinamor sa Lebo, Lorenzo Lawagi, Juanita Lawagi, Ronnie Alcantara de Barangay, Barakbak, Galimuyo, Ilocosor. Ablawan tayo mga kay Jubileto, Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, kay Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta pa kay Ariel Lopre, Maria Lopre, Yolanda Lopre, Joel Lopre, Manilin Ison, Derek Ison, Lia Ison, Daniel Orbos, kay Barangay Katuday, Bolinaw, Pangasinan. Kitab tingor kay Pamalagit Manipod, Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher
for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Dapat sa pulkit siya minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan sa ngaro la pagayam Dionisio Lacanay, Larita Ragos ti Barangay Kalaotit, Baknutan, La Union. Astamo ti Minister Renato ken Mirna Pascua sa Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mga Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawad, Gigi Cuico, Joffrey Cadurna, Minda, Paulo Winjon, Byron, Virgilio Ambabag, ke Barangay Banukal, Ligda, Ilocandia. Kablawan tayo mga Sila May Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, San Miguel Burgos, Pangasinan. Hasta muting Glory Gayaw, Emily Tumupia, Anabel Tumayo, Marin Antolin, Herminia Ramos, ni Barangay Carletong, Burgos, Ilocandia. Pablawan tayo mula sa Kantuban, Rondalia Grove. Paskara Pagaya, Alejandro Culas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Ricky Bakdayan, Hernandez Galaso, Kimlin Gayadan, sa Barangay Kalonsing, San Emilio, Ilocandia. Hasta mo tingin Barangay Captain Lorenzo Banwak, Barangay Kagawad, Arcadio Gamillo, ex-Captain Roberto Balden, sa Barangay Cebu, San Emilio, Ilocandia. Hasta mo tingin Klabagayam, Adila Rivera, Green Valley, Baguio City, ni Randy Saplor, sa La Paz, Cabugao, Ilocandia, ni Juan Ramirez Ortega,
Jean Garcia Ortega, Jolie Navarro, George Ramirez sa San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mga ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ni Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora, ni Vin Saludo, Saludo, Nixon Dacuase, Domingo Manzano, Tamaraw, Santa Cruz, Ilocosora. Hastang Tinruelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Lugardinia Ortiz, Lurocho Ortiz, Kendronami Ortiz, Pinagsabaran sa Balawan, La Union. Kablawan tayo mga ni Roslyn Yanga, Basil Ramos, Misita Gadia Valdez, ni Arya Silanda Rosario, ni Barangay Patpata si Candon City. Pastamot ni Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Chukara Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, pastamot ni dagiti Barangay Tanod, Kendi WDNS, si Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo para pagayam, Mr. Miss Arnel Quaresma in family, Mr. Miss Maribel Serrano in family, Mr. Miss Gerald Quaresma in family, Mr. Miss Alan Limon in family, Mr. Miss Alexander Limon Sr. in family, George Jojo Toledo in Punong Barangay, Irenio Calip in family, in amin ang Barangay Officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocosora. Kablaw da ito'y nagkapok in Barangay Kagawan, Wagi Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocosora. Hastamo in Albert Tacho Almasan, Pilar Abra, Raymond Caduso, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora. Hastamo in Abul Gadisla, Nandaya, Advina Docomos Magday, Adiabilan, sa Barangay Bitong, Galimoyod, Ilocosora. Hastamo in Eric Paulo, Ipawa, Bigan City, and Minister de Laplapog Villabis, Susa Abra. Kablawan tayo mga ni Janus Caro Ortilla, Janes Ortilla, Dante Ortilla, ni Santo Gabayan in family, Danaya Gabayan, di Barangay Salvador City, Andon City. Ikating rin ti Maudia Sunata, may ruknoy ka na kay amin na pada-pada. Kas pagariga, kayat ka,
At dapat sa 10 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 8 ngintay panagpakada. Ikablawan sa nga pagayam, Macario Abaya o si Abaya, Warlito Abaya, di Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Shirley Abaya, Kinini Abaya, Isetio Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, El Cosora. Hasta mutin karapagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calagues, Roslyn Calagues, Ronaldin Tungpain, Nerialin Benito, de Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, El Niño Miren, and Fernando Pablo de Barangay, Losong Norte, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Rick Rivera, Michael Catabay, Doming Carolino, Bonifacio Pelong Divina Jr., ni Ribay, Edwin Sullivan, si Don Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Hasta mutin Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara de Barangay, Talyawon, Tagudin, Ilocosora. Hasta mutin Edi Boy Lobindino, Emily Lobindino, Melchor Lobindino, Angel Lobindino, Gilvelio Ligaspi, de Barangay Gilong Dalawa, Alilum, Ilocosora. Kablawan tayo pala Mr. and Mrs. Nicole Betty Del Mundo and Family, si Payumpon Mamburao, Occidental Mindoro, Mr. and Miss Nelson Marges Alcantara and Family, si San Vicente Santa Cruz, Occidental Mindoro. Hasta mo Mr. and Mrs. Rolando Helen Alcantara and Family, Conrado Alcantara and Family, Yuning Alcantara Bandalis and Family, Isetio Bonot Tayaman, Mamburao, Occidental Mindoro. Hasta mutin din Nelly Alcantara Delwan and Family, Dulce Castro Alegre and Family, de Barangay Lacaak, Santa Cruz, Occidental Mindoro. Kitatuyin dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment. Anya pa ituruan nyo kagayan. Umay kayong nag-apply, tulungan kayong makaiwarte motorsiklo yung Voice Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Bantay, Narbacan, Santo Domingo, Ilocosor, Ken, Abra. Adda tagur oray, 1,000 pesos. Ada dati makuyog na customer ang makaiwarte motor na. No dati sa studio tumawag, tila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak si Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo para kita nadakama sa branch office ng Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan may baga tinagan Lito Alcantara Sales Manager. Ino'y bagayo ng Ugyo Tiradyo Tiradpas para kita madanunan nyo kakapintas kinaisum ababalasang to opisina ng Philip Marketing Corporation tapnoy sigila maala yung mutlan di 1,000 pesos nung makaiwarte customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration with requirements to valid ID kin may salang apomita. Nakapromo ti Suzuki, sinababa a down payment. Down Philip Marketing Tagur Oray, kada kayo. Dagitin mo nakabayad ti motorsiklo da, yung kayalanin dagiti original UR Sierra, ti motoryo to opisina ti Down Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Basta mo talagsaan pa'y nakaalay si plaka, ti motorsiklo da manipod taon 2017-2014, yung kayalanin nung iklim sa Jai, opisina ti LTO District, Kandun City. Sogot yung lang na kitay. Zeros Capital Original UR Sierra, ti motorsiklo yu, agraman valid ID. Alawin papagayam nila.
Agsipod tilaybos manen, ti oras na tiday ito yung programa, Samiweng Ayug, Dandaniw, Ilocandia. Kitinton manon malom no Lunes. Padaanan yung tumanin, isasangbay nila maray dayaw wapag teganyo. Alang rod papagayam niday batimin, naimbag nga oras kin rabiwa amin, pada. Isinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, hasta mutin ti TV sa JPN Channel 13, ni John Maria Bag. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you, bye-bye.